Habemus Papam. Wari umunsi wa kabiri w'itora nyuma y'aho umunsi wa mbere ariwo tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2025 warangiye hatabonetse umushumba mushya wa Kiliziya Gatolika ku isi. Abakardinali rero basubiye muri chapelle ya Sistine kugira ngo bongere batore. Abantu benshi bari bategereje kureba uko bimeze, ndetse ikimenyetso cy'uko nta papa mushya waraye atowe cyagaragazwaga n'umwotsi w'umukara ubuzamuka kuri chapelle ya Sistine ku mugoroba nk'uko bisanzwe bigenda. Twarabibonye yuko ubusanzwe papa amaze gutorwa hahita hazamuka umwotsi w'umweru, nk'uko rero byari biteganyijwe. Mu gitondo cyo kuri tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatanu abakardinali babanje gufata ifunguro rya mu gitondo maze bakomereza muri mise yo gusengera rino tora. Saa 4 n'igice za mu gitondo nibwo byari biteganyijwe yuko batangira icyiciro cya mbere cy'itora. Iki ngiki cyabaye hanyuma gikurikirwa n'ikindi cyatangiye saa 6 zuzuye mu mbuga nini ya Bazilika ya Mutagatifu Petero. Ibisanzwe n'ubundi hari hazindukiye abakristo bari bategereje kumenya umusaruro uri buze kuza kuva mu matora. Nyuma rero y'amasaha menshi haje kuzamuka umwotsi w'umweru kuri chapelle ya Sistine. Ibyo byari bivuze yuko papa mushya yaramaze kuboneka. Ahangaha rero abakristo bari bateraniye hano mu byishimo byinshi, bavugije induru igaragaza yuko babyishimiye. Aba bahise bategereza kureba ndetse no kumenya n'amatsiko menshi papa mushya umaze gutorwa. Iyo uyu mwotsi utaboneka byari kuba bisobanuye yuko itora rizakomeza ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu, ndetse byanashoboka rikaba ryageza ku itariki ya 10 mu gihe umukandida umwe atari kubona amajwi 89 mu 133 yasabwaga. Nyuma y'uko uyu mwotsi w'umweru uzamutse, abakristo bakomeje gukurikiranira hafi akarasisi kari kateguwe ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye n'indirimbo, abandi basenga. Gusa ariko ni nako bakubitaga ijisho ahasanzwe haturuka papa mushya mu gihe yamaze gutorwa. Nyuma yaho Kardinali Dominique Mamberte yasohotse yavuze yuko papa mushya amaze gutorwa. Habemus Papam. Hanyuma avuga uwo ari we, avuga n'izina yamaze gutoranya ari ryo Leo wa 14. Leonem Decimum Quartum. Uyu azitwa Papa Leo wa 14, akaba ari umunyamerika w'umunyaperu wari umukardinali witwaga Robert Prevost. Kardinali akimara gutangaza yuko papa yamaze gutorwa ndetse anamaze gutangaza amazina yahisemo, yasubiye imbere. Hanyuma abakristo bategereza kubona papa mushya wari umaze gutorwa. Prevost. Ni Robert Prevost. Robert Prevost wamaze kuba papa Leo wa 14 akigera imbere y'imbaga y'abari bateraniye hano nk'uko byari byitezwe. Bamwakirije amashyi n'induru nyinshi bigaragaza ibyishimo. Nyuma rero nawe mu byishimo byinshi yagize ikiniga kigaragara basuhuza yishimye, bigaragara yuko bose bishimiye kino gikorwa. Nibiki by'ibanze wamenya kuri uyu mushumba mushya wa Kiliziya Gatolika ku isi yose watowe tariki 8 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka 2025? Robert Prevost yavutse tariki 14 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1955. Papa Francis witabye Imana niwe wazanye Robert Vatikani ubwo yari afite imyaka 69, byari muri 2023. Hano yahise umuyobozi mu bagenzura bamusenyeri hirya no hino ku isi. Uyu numwe mu myanya ikomeye cyane muri Kiliziya Gatolika. Ni papa utahabwaga amahirwe dore ko ari umunyamerika, kandi kuva kera byabaye ibintu bisa nk'ikizira kuri papa ko yaba ari ukomoka muri Amerika, ndetse nk'ibizwi n'abaperezida bategetse Amerika ubwabo. Abakomoka muri Kiliziya Gatolika ni babiri, aribo John Fitzgerald Kennedy hamwe na Joe Biden. Gusa nanone Robert ukomoka muri Chicago arafite ubwenegihugu bwa Peru, ndetse imyaka ye myinshi yabaye mu gihugu cya Peru. Yabaye mu misiyoneri hanyuma aza kuba musenyeri mukuru. Aho ibi ngibi biri mu bindi byatumye kuko umunyamerika bidateza ibibazo binini cyangwa se byinshi. Papa mushya Leo wa 14 kuba kiri muto ndetse anafite imbaraga bituma rumwe mu bashobora kuzamara igihe kinini kuri uyu mwanya yamaze gutorerwa. Uwitwa Fidel Pulicasa Vigil wakoraga itumanaho papa mushya yakoreraga aherutse gutangaza yuko uyu papa mushya ari umuntu w'umutima uciye bugufi, ugira amarangamutima, ndetse yabayeho kenshi asenga ku buryo n'ikimubayeho cyose yaba ari kibi cyangwa se nanone gitunguranye ari umuntu ugira imbaraga zo kukibonamo icyiza. Papa mushya
yagizwe karidinali na Papa Francis umaze iminsi ishize yitabye Imana, aho rero ari nawe uhise umusimbura. Papa mushya amaze gutorwa, mu gihe nyamara biba ari umuhango ukomeye kugira ngo abashe gutorwa. Ni igikorwa kiba kitoroshye kugira ngo Papa mushya abashe gutorwa, ariko kandi nanone abakaridinali bakora uko bashoboye kugira ngo bino bintu bitamara iminsi, kugira ngo bitagaragaza ko batumvikana. Ku munsi wa mbere wo gutora Papa, buri wese mu bakaridinali yaratambutse, hanyuma ashyira ukuboko kumwe kuri Bibiliya. Nyuma yaho yarahiye indahiro yo mu ibanga ibabuza kutazamena ibanga ry'uburyo Papa mushya yatowe, cyane cyane ku bintu biba bitemerewe kujya hanze. Uwa nyuma amaze kurahira, hakurikiyeho akanya bwite ko gutekereza, ibizwi nka meditation. Nyuma yaho Karidinali Diego Raveri, uyu nguyu akaba umukuru w'umuhango uzwi ku izina rya Pontifical Liturgical Celebrations, yatangaje icyitwa Extra Omnes, cyangwa se nanone buri wese hanze. Ibyo bikaba bishatse kuvuga yuko utarebwa no gutora wese aba akwiriye gusohoka. Diego ni umwe mu bakozi batatu bemerewe kuguma imbere muri Chapelle ya Sistine, nubwo atari karidinali utora gusa, ariko abangaba batatu nabo baba bagomba gusohoka iyo igihe cyo kubara amajwi kigeze. Igihe ibyo ngibyo bitangajwe, icyo gihe cyo gutangira umwiherero w'abakaridinali, ibi ngibi bikanaba intangiriro y'icyitwa conclave. Iryo ngiryo rikaba ari ijambo riva mu Kilatini ari ryo conclave, risobanuye hakinze n'urufunguzo. Gusa ntabwo abakaridinali bakifungirana, ariko abakuriye Vatikani baba bafunze amarembo yinjira mu ngoro yo kwa Papa. Ahangaha ni naho hari Chapelle ya Sistine kugeza amatora arangiye. Abarinzi bo kwa Papa bazwi nka Swiss Guards nabo baba barinze imiryango yose yerekeza kuri Chapelle iberamo amatora. Imbere muri no Chapelle batoreramo rero, Diego Raveri yahise atanga impapuro zo gutoreramo, maze abakaridinali batangira gutora. Papa guhita atorwa ku munsi wa mbere ntabwo birabaho mu myaka ibinyejana ishize. Gusa iri tora rya mbere ni ingenzi cyane. Ikinyamakuru BBC cyaganiriye n'umwanditsi w'umusesenguzi kuri Kiliziya Gatolika, maze ati mu itora rya mbere amajwi abanyanyagiye, abakaridinali bagize amajwi arenga 20 bibandwaho, maze abatora bakamenya aho bagomba gushyira imbaraga ku bagize amajwi menshi. Yakomeje yongeraho yuko guhera ubwo buri tora rigenda ryerekana abakaridinali bafite amahirwe. Ati bijya gusa neza na kampanye ya politike, ariko ntabwo hari ukurushanwa mu by'ukuri. Ni umuhate w'inama itora wo kugera ku kumvikana. Iyo itora ritageze ku bwiganze bwa 2/3 rero, ubu ngubu busabwa ku gutora Papa mushya, abakaridinali basubira mu nzu bacumbikiramo yitwa Casa Santa Marta gufata ifunguro rya nijoro. Ahangaha rero hanze ya Chapelle batoreramo niho habera ibiganiro bikomeye hagati yabo ku mazina arimo kwiganza. Ibinyamakuru byo mu Butaliyani byandika yuko amafunguro yabo abagizwe n'ibiryo byoroshye bisanzwe bigaburwa hamwe na wayini, ariko kandi nta nzoga zikaze. Abatetsi n'abagabura nabo barahirira kugira ibanga, kandi ntabwo bashobora kuva hano uyu muhango utararangira. Mu gitondo rero habaho gutora kabiri, ibyo ngibyo bigakurikirwa n'ifunguro rya saa sita hamwe n'ikiruhuko. Nyuma y'ibintu byose rero nibwo habaho gutora kabiri, ibyo ngibyo bigakurikirwa n'ifunguro rya saa sita hamwe n'ikiruhuko. Papa Francis mu nyandiko ze bwite yavuze yuko muri kino gihe cy'ikiruhuko aribwo yatangiye kubona ibimenyetso yuko abakaridinali barimo kugenda bamuhurizaho. Yatowe mu itora rya mbere nyuma y'akaruhuko ka saa sita. Conclave ebyiri zaherukaga, izi ngizi zose zarangiye n'ubundi ku munsi wa kabiri. Ni kimwe nk'ibyabaye kuri iyi nshuro. Ibyo bigahuzwa n'uko abakaridinali baba babizi neza yuko gutinza kino gikorwa bishobora gufatwa nk'ikimenyetso cyo kutumvikana hagati yabo. Mu gihe rero bari muri ibyo bikorwa byo gutora basenga ari nako batora, hanze y'amadirishya ya Chapelle ya Sistine haba hari ibihumbi by'abakristo baba baturutse mu bihugu bitandukanye, aho baba bitegereza aho umwotsi usohokera iburyo bwa Bazilika ya Mutagatifu Petero, bategereje umwotsi w'umweru nk'ikimenyetso cy'uko Papa mushya amaze gutorwa. Uyu nguyu ukaba ari umuhango ukurikirwa no gutangaza mu Kilatini yuko Papa yamaze kuboneka. Nyuma y'umwanya utarambiranye rero, Papa mushya ahita yerekanwa imbere y'imbaga y'abakristo baba baje gutegereza kuri no rubuga rwa Mutagatifu Petero. Ibyo ngibyo ni na gutya byagenze. Nyuma y'uko Papa mushya amaze gutorwa, Papa Leo wa 14, abakuru ba Kiliziya Gatolika hirya no hino ku isi nibisanzwe, dore ko bari bamaze kwemeza yuko namara gutorwa hari buze kuza kuvuzwa inzogera zo kwishimira kino gikorwa kidasanzwe cyo kwemeza umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yose wamaze gutorwa.